Uway ubar Jylla, ubalatip kerteng kum urofik ali lai snam. Kerta ubanapo ke Kamrup District jong ke Jylla Assam. Ula Jahrngai Ryngkat ke kali Datsun redigo rongle ke bau klam Wanphai yang show noduk apoi trik risau ajar arpoar. Ki pulit kila itu bakila yok priangi kijing ujor na ufarizul ubanapo ke snong Mandira NC Kamrup District Assam. Ubala wanmi Shallang Police Station buat ujor bau para jungu urofik ali ulami na Shallang daga jingtumu ban lek phai shalayeng naduk arpoi trik risau arjar poar daga kali Datsun redigo rongle kabadon yo registration number AS not nriu R prasan sawai nrai hadu mta uklam wan poyeng setia nagaliang jung tei nong ujor lo persang ban telefon yu nrai ka phone jung utei ubala ja la lepno la ni switch off but hadu minta kim lab den show hay udon Hakabai David kani kijing Jylla kaliang Superintendent of Police ke West Khasil District uba HG Lingdo. Ula kerpat yu Superintendent of Police CID Meghalaya Shallang ban phap pek ngor ya baro ki police station ki bron haka Jylla. Bat ki Jylla ba marjan ban wad yo te ubre ubla Jahrngai. Nagaliang jung SP ula kunturu i pajba ba la yo I ne don jing tip ya ka jakabo te ubre udon kin sngau ba pen pentip marmar ki pulit lani ki police station ba marjan.